Right, salibonani babukeli labalandeli abahle okhulumayo uJabuda uhamba lemakhulela sound ngasebenza lo mdala wami uGumede kule ngoma le kuthiwa udlozi mina nga-actor laphana ngicula kodwa kusiyima iculayo lapha nge-actor ku-DVD umuntu ayiculayo ngoTobias lami ngathola udumo lapho kule DVD kungifundisa uGumede ngothando lwakhe kuthi la uyangithanda ngahle ngaduma lamanje abantu bangazi Jabuda kazi baningi phela kufundisa uGumede amdala wasidumisa kakhulu. Yabonga mpela ngomdala wami uGumede ukusidumisa kwakhe ngibonga kakhulu noma sengiJabuda sihamba lemakhulela sound kodwa ke ngisuke kumfundisa uGumede ndongo sayibambile lamanje makhulela sound. Siyabonga laphana. Amulashuwa abanyanga besithi mdala wethu suwile bengazi ukuthi cabanga nishuwe empilweni